Dobro večer, evo mene na istom mestu gde sam juče objašnjavao figuru čuvara hrama, starog kralja Žuvića Žuvroša, iako je već padan sumrak, možemo da vidimo da je to ipak njegova brada, ovde mu je nos, tu mu je čelo i ovde mu je kruna, jel da, to smo juče videli. A sada bih hteo da se upoznam sa još stanovnicima ovog mesta, ovog grada hrama, koji je možda bio javno kupatilo kraljevine, moguće, nisam siguran. Evo sad, ne znam samo da ćemo sad uočimo, da li ćemo da uočimo odavde i da snimim dole, pošto je već, da se snimio pre jedno pola sata ili sat vremena bilo bi bolje, ali sada je već malo hvata mrak. Jel da? Ovde bi trebalo da nađemo jedno oko. Ne vidi se ovdje. Trebalo da dođem u toku dana, ali vidi se golim okom, se jasno prepoznaju. Ovdje se nalazi jedna kompozicija, kraljica, jedno veliko lice kraljice, i pored nje je kralj iz onog granja, a ovamo se nalazi još jedan kralj i kraljica, tako da oni se nalaze na ovoj hridi. A pre sam u jednom snimku to objašnjavao. Sad, ja teško vidim kroz evo ovdje da je brada, na primjer, sad, okom vidim ovamo otvor za usta, ali na kamerici ne vidim. Evo, u svakom slučaju, ovdje je brada, otvor za usta treba bude ovdje. Ovako. Tu treba bude ovako otvor za usta. Ovdje treba da bude levo i desno oko kraljice. Ali dobro, u svakom slučaju napravit ću ponovo prilog kad budem došao malo ranije. Dakle, pored nje, na ovoj hridi kamenoj koja ima jedno 2 metra također, se nalazi se kralj. Tu je njen muž, kralj sa krunom. Krunom ide tamo, ovo je njegovo lice opelike. Ovdje je lice te kraljice, ovo je njena kruna. Kruna se bar vidi, čini mi se. I u pozadini i pre njih imamo još dve glave kralja i kraljice. Naravno, cijela ova dole kompozicija je također, sadrži još neke delove, ja sam to juče gledao, vidi se dole još jedna glava, još jedna kraljica i tako dalje. Ali to bi ono što bi bili još ovdje lako uočljive figure vladara, kraljeva i kraljeva, i kraljica sa krunama glavama. Sad, na primjer, ovdje dole, da je malo svetlije, dole bi možda mogao da vam pokažem. Možda treba da se približim da bi se vidjeli na kamerici. Ovdje se nalazi, na primjer, ta kapa, kraljevska kruna, kapa, ali se ne vidi lako na kameri, nije važno. Čemu se sada radi? Radi se o sljedećem, da sam danas proučavao u knjizi Umetnost lepenskog vira. Jednostavno sam sad shvatio koji su to pojedini elementi te kulture i o čemu se radi. I naravno i ta naseobina Lepenski vir jer također sadrži mnogo prikaza kraljevskih glava sa krunama, vladarskih glava sa krunama. U centru same naseobine, tamo gde je žrtvenik, nalazi se isto ovo što smo juče nazvali, ako se sećate, ovdje smo ovaj deo, vidite ovaj deo ovdje ovako. On nije dole potpuno špicast, nego vidite, on je središnji deo, mi smo ga juče nazvali bradom, brada je do stvari dovde, a ovdje ide taj deo skroz ovako, jel da? Kao da je zasečen gore, kao trapez otprilike da je zasečen. I to je ono što ide niz glave kraljeva. Jer tako, ja ne znam kako se to nazovem, pa kao neku asocijaciju, pa kažem portikle, kao deca kad imaju portiklice ovdje. Jel tako? To se isto nalazi tamo. Dakle, Lepenski vir isto sadrži tu portiklicu ispod svih kraljevskih kruna, što naravno govori da se radi o istim kulturama ovo ovdje, na Orašačkom brdu i tamo na Dunavu, Lepenskom viru. Jel da? Radi se u stvari i o tome da se tu daje prikaz, osnovni motiv je motiv rađanja, motiv razmnožavanja, oplođavanja, je tako? Na izvestan način se prikazuje ova forma predstavlja i tučak
jer tako, odnosno oblik je kao oblik tučka iz drugih kultura i na drugim mestima i predstavlja dakle ono što je bila materica zajedno sa preklapajućim, jer tako, sa preklapajućim vulvom, jer u lepenskom viru postoji taj oblutak, skulptura koja je nazvana vulva. Tako da se tu radi osnovni motiv i središnji motiv cele te kompozicije, motiv rađanja, oplođavanja, jer tako, i što je u vezi sa samom prirodom stanovnika te kulture, osobene kulture. Inače ima veze i sa još jednim elementom, to je element sviranja. Sviranja u neki duvački instrument, u frulu, na primjer, ili u dvojnice, ili u tome slično. Tako da se u nasobini lepenski vir, vidite, ona ima takođe, ovde žrtvenik je ovaj deo, to je što je zovem portikla kralja Zuvića Zuvroša, starog kralja. Evo, brada mu je dovde, vidite, brada mu je njemu dovde. Ali ima ovaj dole, on čak deo, jer tako, to je istovetno žrtveniku nasobine lepenski vir, jer tako ono okolo ima glave, takođe kraljevske, vladarske. I sada preko ovoga se vide dve ruke i prsti kao da sviraju recimo neki duvački instrument, kao da je to neka dvojnica, kao obuhvatili su, razumete, dve šake, ovako vide se prsti lepenskog viru, kako sviraju tu neki instrument, duvački instrument. Znači to je motiv sviranja, to sam nalazio i na spomeniku Petra Cufića u Sinaju, to sam našao motiv na kamenoj kripti zajedničkoj grobnici Zuvića Zuvroša i Sinaja, srpskih srednjovekovnih vladara, koja inače na ploči se nalazi cela ploča, ona pravougaona, kad se pogleda ona sadrži motiv krune, kao jednostavno govori ovo je grobnica vladara, kraljeva i careva. Dakle, na jednoj kompoziciji se nalazi takođe motiv, dakle, jedne ženske noge sa prikazom ženske vulve, a kada se u drugom gledanju pogleda, na tom mestu se nalazi glava kralja sa krunom. Znači, to je središnji motiv ove kulture, jeste motiv rađanja, oplođavanja, razmnožavanja. Središnji prikaz je materica ženska i ženski polni organ, odnosno vulva, i sve je skoncentrisano oko toga. Strelice, one takođe koje nalazimo na brojnim ostacima umetnosti, kao jedan motiv, kao jedan element kompozicija različitih, da li likovnih, da li skulpturalnih i tako dalje. Jednostavno su, odatle je nasleđeno ono kad kažemo muški, ženski pol, jer tako strelica na gore ili strelica ukoso ili strelica na dole, krstići i tako dalje. Znači, to je suština i srž ove kulture, jer da, ona daje prikaze vladara, kraljeva sa krunama i sa središnjim motivom materice, ženskog polnog organa, sa prikazom oplođavanja, razmnožavanja, rađanja. Dakle, središnji motiv, to je tema, jeste rađanje. To je kultura lepenskog vira, to je kultura vinče, naravno vinčanske figurine, tako zvane figurice, su u stvari takođe trodimenzionalne. One su takođe figure sa preklapajućim glavama vladara. Na oblucima iz lepenskog vira video sam naravno ove više, takođe preklapajući se figure. Ima mnogo više ima vladarskih glava sa krunama nego što to stoji uz opis kamenih skulptura iz lepenskog vira. Elementi su središnji, dakle imamo ispod svake glave vladara kao i tamo, inače na samoj hridi, one da je nasobina, u stenama vidimo velike, kao ovde recimo, vidimo kao ovde što su velike figure glave vladara i tamo su velike figure glave vladara. Osnovni elementi su dakle ovaj tučak koji istovremeno i svirala, on je i materica, on je ženski polni organ, kralj svira, jer tako on leži i to su motivi i egipatskih piramida, dakle oni šiljci, jer tako odaju krunu glave, krunu vladara i tu treba tražiti tu kompoziciju u tom ptičoj perspektivi kad se gleda egipatske piramide, kompleks njihov, isto kao kompleks lepenskog vira koji sadrži taj motiv opet središnji rađanja, kao što je u Sinaju, kao što je, dakle, i ovde. Eto.